Cijena prava sitnica. Kao što sam rekla, još uvijek traje suđenje u slučaju Franak, gdje je udruga Franak tužila 8 poslovnih banaka zbog kredita u švicarcima. Optužbu je u ime Franka podiglo društvo Potrošač. S nama je jedna od odvjetnica u parnici, Nikola Kvjetkovski. Dobrodošla. Dobro jutro. Što se dogodilo prošloga tjedna, što je sudac odlučio? Pa prošlog tjedna smo mi u principu nastavili sa predlaganjem dokaza i sudac je odlučio da je potrebno pribaviti oglasni materijal kroz taj period kada su se švicarski krediti reklamirali. To je naloženo nama kao tužiteljima, znači da dostavimo sav reklamni materijal do kojeg možemo doći, što se tiče novina, televizije, radija i ostaloga. Mi smo sad u postupku nabavljanja toga i tuženima je naložio da dostave opće uvjete poslovanja i metodologiju izračuna kamatnih stopa za taj period kada su se davali krediti u švicarskim francima. Mi smo nazvali i pri telefonu nam je koordinator pravnog tima udruge Franak, Goran Aleksić. Jeste li s nama u emisiji Cijena prava sitnica? Dobar dan. Dobro jutro, Gorane. Članovi udruge prošloga su tjedna predali peticiju Saboru, vladi i članovima HNB-a. Koji su zahtjevi članova udruge? Pa zahtjevi su da se preostala glavnica reobračuna po tečaju koji je bio važeći u trenutku sklapanja ugovora o kreditu, znači preostala glavnica u svim kreditima s valutnom klauzulom švicarski franak, zatim da se promjenjiva kamatna stopa prikaže u obliku formule koja se sastoji od promjenjivog fiksnog dijela i konačno da se donese zakon o osobnom bankrotu koji je nužan u trenucima kad ljudi ostaju bez stanova i nakon što im se oduzme stan i dalje ostaju dužni ostatak duga. Uh-huh. Što se može očekivati od ove peticije? Je li to samo pro forma ili će biti nešto od toga? Za nas nije pro forma, a za vlast ne znam što je, međutim mjera broj 2 koja se tiče promjenjive kamatne stope bi se mogla vrlo brzo riješiti, jer mi smo imali amandman na izmjene zakona o kreditnim institucijama koji je predložen u Saboru, međutim ministar Linić ga je odbio s obrazloženjem da će u skladu upravo s tim amandmanom, u skladu sa sugestijama iz tog amandmana, biti predložene izmjene zakona o potrošačkom kreditiranju, čime bi se de facto riješio problem postojećih kredita i promjenjive kamatne stope u svim postojećim kreditima, ne samo sa valutnom klauzulom švicarski franak, nego i drugim valutnim klauzulama, pa tako i s kunskim kreditima, kad govorimo o ugovorima u kojima nisu ugovoreni parametri za izračun promjenjive kamatne stope. Što će to za korisnike kredita koji i dalje plaćaju kredit značiti? Za buduće korisnike? To će značiti da će svim korisnicima kredita koji nemaju ugovorene parametre za izračun promjenjive kamatne stope, da će svim takvim korisnicima kredita kamata na temelju novih formula pasti za 1 do 2% boda. Uh-huh. Kad banke krenu u obračun prema tim novim formulama. Naravno, ako ministar ispuni svoje obećanje i uglavi u prijedlog izmjena zakona o potrošačkom kreditiranju to što je nagovijestio. Naravno, to još mora potvrditi i vlada i Sabor. To se još mora čekati, međutim važno je da je... To će ići na javnu raspravu, da. To će ići na javnu raspravu. Čekamo da se to pojavi na javnoj raspravi pa ćemo vidjeti kako je to riješeno. Dobro. Mnogi ljudi, znajući da Hrvatski radio zaista zdušno prati suđenje Franak, pitaju što će biti s njima, ima tu konkretnih slučajeva. Pa sad, gospodine Aleksiću, možete da reći eventualne scenarije što će se događati ako se spor dobije. Dakle, što će to značiti za postojeće korisnike kredita, a poseban slučaj su oni koji će recimo tijekom ovog sudskog procesa otplatiti kredit. Ima li za njih nekakve šanse? Pa ovako. Prvo, mi imamo 2 tužbena zahtjeva. Znači, prvi tužbeni zahtjev je identičan mjeri broj 1 iz peticije. Tražimo da se preostale glavnice reobračunaju po početnom tečaju, koji je vrijedio na dan isplate kredita. Drugo je zahtjev da se kamate
da se promjenjiva kamatna stopa transparentno prikaže u obliku promjenjivog i fiksnog dijela. O tome sam i malo prije govorio. Prema tome, ako ministar Linić napravi ovo što je nagovijestio, na taj način ćemo već na neki način imati riješen drugi dio tužbenog zahtjeva. A ako se riješi prvi dio tužbenog zahtjeva, znači ako mi dobijemo sve ono što se traži tužbenim zahtjevima, to znači kao prvo da će svi postojeći korisnici kredita koji još uvijek otplaćuju kredit, da će im se reobračunati glavnice, preostale glavnice prema početnom tečaju i da će im se kamata morati prikazati u nekakvom transparentnom obliku. Sad, sve ono što je bilo prije, dakle ljudi su plaćali na temelju povećanja kamata prevelike anuitete. To se ne može riješiti kolektivnom tužbom, to se ne može riješiti niti zakonom. Da bi netko utjerao da bi netko bio obeštećen u potpunosti, znači da bi mu se vratila sva preplaćena sredstva koje je preplatio prema bankama, svatko će morati ili podnijeti tužbu ili se nagoditi s bankom, a pretpostavljam ako tužba bude u našu korist, da će banke i same krenuti u nekakve nagodbe sa klijentima jer im se ne isplati voditi sudske procese kojima unaprijed već gube. Što se tiče korisnika kredita koji će već otplatiti svoje kredite, za njih neće ništa značiti onaj reobračun jer su već kredite otplatili. To je moja pretpostavka. Neću sad govoriti nešto što će biti sigurno, jer mi takve još sudske procese nemamo, tako da ja govorim uzmemo to sa nekakvom zadrškom da su to pretpostavke. Dobro. A vidjet ćemo kako će se stvarno to odvijati. Dakle, onaj koji je već otplatio kredit, njemu se ne može reobračunati preostala glavnica kad je otplatio kredit. Međutim, on će moći zahtijevati obeštećenje na temelju povećanja kamata. Znači, moći će tražiti razliku između početne kamate i svih onih povećanja kamata koja su uslijedila nakon toga. Razliku vrijednosti anuiteta na temelju početne kamatne stope i vrijednosti anuiteta na temelju povećanih kamatnih stopa. Međutim, neće to moći tražiti za cijeli period otplate kredita, nego će to moći tražiti od 14.4.2012. unazad 5 godina i nakon tog datuma, sve ono što je prošlo. Zašto? Zato jer je 14.4.2012. dan kad je podignuta kolektivna tužba i toga dana je prekinuta zastara. Toga dana zastara više ne teče. I unazad 5 godina se može zahtijevati obeštećenje. Zaista iscrpan odgovor. Mislim da će naši slušatelji i svi oni ljudi koje ovo zanima da su dobili informaciju, ali ako se ne varam, te informacije se sve mogu naći na vašim web stranicama, dakle web stranice Udruge Franak. Uglavnom, da. Dovoljno je ući na Google, ukucati Udruga Franak i pojavit će se naš link za naše web stranice. Gospodine Aleksiću, hvala vam lijepa što ste telefonskim putem bili u našoj jutrošnjoj emisiji Cijena prava sitnica. Mi se čujemo još, pratit ćemo i dalje hvala slučaj vama. Franak, naravno. Broj telefona prvog programa je 616-7001, pa ćemo dati našim slušateljima priliku da sudjeluju u ovoj našoj emisiji ako imaju bilo kakvih pitanja ili komentara. Predbroj za Zagreb je 01. No, s nama je jutros i kolega iz Udruge Efektiva, gospodin Dejan Gavrilović. Dobro jutro i dobro nam došli u emisiju Cijena prava sitnica. Dobro jutro i vama. Vi ste izračunali, dakle, članovi udruge, da su banke u posljednjih 6 godina otele građanima oko 120 milijuna eura zbog tečaja koji su one samo inicijativno primjenjivale. Međutim, to se neće događati zbog sudske presude u kojoj je jedan klijent tužio jednu poslovnu banku zbog tečaja i povećanja kamata. Gospodine Gavriloviću, možete li nam malo pojasniti o čemu se radi? Pa ako može samo mala ispravka, ovo 120 milijuna eura se odnosi na povećanje kamate jednostrano i na primjenu tih različitih kurseva. Zbog dvije stvari, dobro. Zbog onoga što je čovjek tužio banku, dobro. Tako je. Slušamo. Dakle, tu se radi u ovoj presudi koju ste sad pomenuli, to je kod nas recimo neka 15.
po redu, ali ono što je zanimljivo u njoj je da se po prvi put deo presude odnosi na te različite kurseve koje su banke primjenjivale prilikom isplate kredita i prilikom njegove naplate. Dakle, onaj prvi deo se odnosi na jednostrano povećanje kamata i tu smo već imali priliku u nekoliko slučajeva da vidimo da sud to ne dozvoljava, a drugi deo se odnosi na činjenicu da je banka u konkretnom slučaju pustila kredit po nižem kursu, obračunala ga po nižem kursu, dakle on je nominovan bio u evrima, recimo radi se o 10.000 eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije, a ugovoreno je da se kredit otplaćuje po gornjem prodajnom kursu koji banka samostalno formira. Dakle, to je opet, ajde možemo da kažemo, neodredivi element, jer banka prodajni kurs može da namesti onako kako njoj odgovara i to je sud u ovom konkretnom slučaju osporio, a nadamo se da će osporiti u svakom sledećem u budućem. Banke se kod vas sude i na sudu časti Privredne komore. Pa je tako jedna banka izgubila na tom sudu časti zbog tako ugovorenih kredita koji nisu išli na ruku klijenta, nisu se obračunavali u dobroj namjeri. Imaju li ta suđenja utjecaja na ova druga suđenja? Dakle, ta suđenja na sudu časti? Pa naravno, mi smo pokrenuli jednu širu akciju tih pojedinačnih tužbi na redovnom sudu. Pokrenuli smo kolektivnu tužbu 5. februara takođe na redovnom sudu i tu je na sudu časti Privredne komore bilo 18 sporova koje je banka izgubila zbog jednostranog povećanja kamatnih stopa. Zašto je ta presuda suda časti bitna? Zato što u Privrednoj komori sede i predstavnici banaka, između ostalog, znači sede predstavnici privrede, kao što i sama reč kaže Privredna komora. Dakle, tu su predstavnici banaka, međutim, iako su argumenti su bili toliko jaki da se ni tu nije mogao vršiti ne znam kakav pritisak, nego jednostavno sud časti presudio onako kako jeste u skladu sa zakonom, iako smo se, moram reći, pribojavali da bi tu moglo eventualno da bude nekog uticaja ili vršenja nekog pritiska, da se donese presuda koja bi na neki način odgovarala banci ili da se tu uđe u zastarelost ili šta god što bi banci donelo neku prednost. Međutim, ipak nije, sud je doneo presudu u korist klijenata, banka se žalila, drugostepeni je vratio i prvostepeni je ponovo potvrdio svoju prethodnu odluku, što ukazuje na to da je sasvim jasno o čemu se radi. Ono što je tu bitno, po istim osnovama, znači sud časti Privredne komore i redovni sudovi u ovih 15-ak pojedinačnih presuda koje imamo se pozivaju na apsolutno identične stvari. Znači tu je prekršen zakon o obligacijnim odnosima i prekršen je zakon o zaštiti potrošača. Kao i kod nas, dakle zakon o obveznim odnosima i zakon o zaštiti potrošača. Gospodine Gavrilović, koliko udruga broji članova? Evo, kod nas je 10.000 ljudi već učlanjeno u udrugu, koliko je kod vas? Da, pa mi ovdje imamo negdje oko 1000 članova. Ja moram reći da malo pre sam čuo kada ste rekli da Hrvatski radio prati suđenje udruge Franak i tako dalje. Ja sam dolazio tu i kolege iz udruge Franak znaju, bio sam u Zagrebu i vidio sam koliko mediji u Hrvatskoj bolje prate celu tu priču nego mediji bolje u Srbiji. Bolje smo senzibilizirani. Da. Pa šta je razlog konkretno ne znam, mislim možda i znam, imam neku svoju teoriju, ali dobro, ovde mediji nekako nisu previše zainteresovani, možda i manje, zato što manje ima tih kredita u Srbiji, a možda i zato što mediji to malo drugačije gledaju, ali dobro, to je na drugoj strani. U svakom slučaju, naravno da nismo zadovoljni brojem članova, ali jednostavno je to tako, mi smo pustili kolektivnu tužbu, bez obzira na to imali 5, 10 ili 5.000 članova, tužba ide, nadamo se uspehu i nadamo se da će ona da doprinese da svi korisnici tih kredita na kraju osete neki boljitak od te naše aktivnosti. Naravno. Gospodine Gavrilović, hvala vam lijepo što ste bili s nama putem telefona u Zagrebu ovoga jutra u emisiji Cijena prava sitnica. Hvala vama. I lijepi pozdrav i puno sreće. S nama je bio predsjednik udruge Efektiva Dejan Gavrilović. Mi ćemo sad otvoriti par telefona. 616701, predbroj za Zagreb je 01. Slušamo vas, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Recite. Što vas muči? Pa ja imam jedan svoj primjer. Bio sam klijent Međimurske banke gdje sam i uzeo kredit i dobio sam određenu kamatnu stopu.
vis-a-vis toga što sam imao njihov jedan zlatni paket koji sam normalno plaćao. Sad, 1.12. je PBZ u potpunosti preuzeo Međimursku banku, koja više ne postoji. I meni taj zlatni paket više nije bio toliko interesantan i ja sam odlučio zatvoriti račun u Međimurskoj banci, uključujući i taj zlatni paket. 2 tjedna nakon toga mi je stigla obavijest da mi kamata više nije X, nego mi je Y, dakle veća kamata. Bez ikakvog obrazloženja zašto je to tako. Na moje inzistiranje da mi se pojasni zašto je kamata takva, tek nakon 2 tjedna od mog zahtjeva je došla obavijest zbog toga što više nemam zlatni paket. Jer sam ostvario određeni povoljniju kamatnu stopu zbog tog zlatnog paketa. Sad ja postavljam pitanje. Mogu li ja natrag ugovoriti taj zlatni paket pa da imam natrag povoljniju kamatnu stopu? Oni meni odgovore ne, zato jer zlatni paket više ne postoji, ko što ne postoji više niti Međimurska banka. Pa sad se ja pitam, pa kakav je tu apsurd? Zašto sam ja imao povoljniju kamatu zbog nečega što više ne postoji? A kad sam ukinuo taj zlatni paket koji više ne postoji, kojega više ne mogu natrag dobiti, sad više nemam ni povoljnije kamatne stope. Toliko apsurdno, ali samo dokazuje da banka može raditi šta hoće i da oni mene mogu prisiliti jednom uslugu za povoljnije uvjete u drugoj usluzi. Hvala vam lijepo, shvatili smo. Sve to sam ja prijavio, sve to sam prijavio Hrvatskoj narodnoj banci, Ministarstvu financija, ali nažalost niko, ama baš ništa mi se nije niti oglasio, niti pokrenuo bilo kakav postupak, niti ništa. Mislim da sam ucijenjen i prevaren. Gospođa Kljatkovski može prokomentirati ovaj vaš zaista specifičan slučaj. Zanimljiv. Pa to nije jedinstven slučaj. U pravilu sve banke rade tako da imaju, oni to zovu diskreciono pravo da vam daju nižu kamatnu stopu zato što imate nekakav određeni drugi proizvod kod njih, znači nekakav paket računa ili nešto, i onog časa kad vi odlučite da ne želite više biti klijent te banke na način da koristite druge usluge kod nje, onda vam oni povećavaju kamatnu stopu za neki određeni postotni poen. Sad neki ljudi imaju čak u ugovorima o stambenim kreditima i navedeno to da će kamata ovisiti o broju usluga koje vi koristite u toj banci, a većina nema u principu to ugovoreno, nego se banke onda pozivaju na opće uvjete i općenito na to svoje takozvano diskreciono pravo. Nešto što bi trebalo razmisliti da li je u redu. Imamo li još nekoga pri telefonu? Slušamo vas, dobro jutro. Halo, dobro recite. Jutro. Čujemo li se? Čujemo, recite. Dobar dan, dobro jutro, zovem iz mog stana u Lošinju. Htio sam samo postaviti jedno pitanje. Kad čovjek digne kredit, u roku koliko godina ga mora vratiti? Ili će banka staviti kamate na to? Jesmo li razumjeli pitanje? Svaki ugovor o kreditu u samom ugovoru piše koji je rok vraćanja, tako da mislim da treba gospođu uputiti da u principu pogleda u svoj ugovor što je. Može, ovako gospođo, ipak možemo vas se uputiti čak i na udrugu Franak. Apsolutno. Znači, postoje i pravnici i ekonomisti u udruzi Franak, to nisu ljudi koji su tako se sjetili osnovati udrugu, tu ima zaista jako pametnih ljudi, pa budite dobri, pokušajte dobiti osnovne informacije u udruzi Franak, mislim da će vam oni vrlo rado pomoći i sve objasniti. Imamo vremena još za jedan telefon brzi. Dobro jutro, slušamo da vas. Dobro jutro. Recite. Ova vaša tema ne može brzo, ja bi nešto prokomentirao, ali najkraće moguće. Recite meni, kad banka daje kredit, ona u ime tog svog klijenta morala nekom platiti. Kako može biti promjenjiva kamata ako je taj novac završio kod građevinara ili nekoga ko je vlasnik toga stana? Koji su to novci da može biti promjenjiva kamata? Druga stvar koja je strahovito zanimljiva, tu su prefriganci bili i banka i korisnici tih kredita u švicarskim francima. I treća stvar, evo to je jedino što je važno u ovome vašem tom recimo panel razgovoru o ovome svemu skupa, je da Narodna banka ne radi svoj posao. Ona bi trebala eksplicite odrediti da kamata ne može biti promjenjiva. Jer rekao sam, taj novac je nekom plaćen. Pa nije banka uzela na rate da uzima, ili je to prevara. O čemu se to radi? Vi bi morali tužiti
te sve udruge, Narodnu banku, jer ona ne radi svoj posao. Evo, ako imate vremena... Hvala lijepa na ovom komentaru. Nikoli, imali potrebe komentirati, gospodina? U principu ne. Mogu se složiti da bi HNB trebao bolje raditi svoj posao. E sad, što je pred vama? Hoćete li uspjeti prikupiti te reklame koje su izlazile u tiskovinama i u elektronskim medijima? Što je sudac naložio? Apsolutno hoćemo, nema uopće problema za to. Već smo mi dosta toga pronašli, postoji tu i internet, ima u Google arhivi dovoljno i na stranicama banaka, tako da nije nekakav problem. Ono do čega se neće moći doći, tražit ćemo onda od suda da pribavi to službenim putem. Službenim putem, nalogom. Kad se očekuje sljedeće suđenje? Pa ja očekujem vjerojatno u drugoj polovici 5. mjeseca da bi moglo biti, dok mi svi ovo ispunimo što nam je sudac naložio, dostavimo to sudu, sudac to isto na kraju treba pogledati i proučiti što smo mu dostavili, pa tako druga polovica 5. mjeseca očekujem da bi moglo biti nešto nastavak. A mi ćemo i dalje pratiti suđenje u slučaju Franak gdje je tuženo 8 poslovnih banaka.